ikaslide dago, bigarren urtea du, bigarren ikasturtea. Eta gure alaba eta beste batzuk, bai Loiolakoak eta bai Loiolako Herriberakoak kanpoan gehitu dira. Eta arazoa izan da, gundi datorren arazoa, izan da zonifikazioaren arazoa. Zeratik, lehentasun berdinak gendulako bai Loiolakoek, bai Herriberakoek, bai Amarako zati handi batekoek. Denek 5 puntu jasotzen genituen, eta Amara Berri ikastetxea dago, eta Katalina Arauso ikastetxea dago. Amara Berri ikastetxeak inoiz ez dio azken urtetan nintzat ez ezkorik eman hurbileko eremuan bizidan inori. Eta ikasbideko ordea, lehen urtean utzi zitu hainbat ikasle kanpoan, bai Loiolakoak, bai Herriberakoak, eta aurten seguraski utziko du bat. Eta, ez dakit, bakizuek eskumen zuzenik ez daukazutela hortan, nahiz eta badaukazuen partea zonifikazioa erabakitzen duen batzordean. Eskumenik ez daukazue, baina eskumenik ez daukazuen gauza askotan alegin egiten zute, eta, esan, bai zuei eta bai bazaudeten ez EAJ-koak, eskertuko nizueke zerbait ingo bazen dute, ze hasieran talde batzungandik udaletxe, sorpresa izan da guretzako, nola udaletxetik askoz kaso gutxiago egin diguten legebiltzarretik, sorpresa mundu izan da. Batzuk erantzun ere ez digute egin, beste batzuk biltzeko ere aukera ez diguzu eman. Zeo zer agindua emana balima dagoela, erantzunak eman behar zirela beti. Bilera beti igual ezin dia bote ponton eman, hori egila da, erantzunak eman behar zirela beti. Eta hori bai ikasun biltzet, osa barria esan dut zela. Beste hau zaba da, patatzen izan nean gure kompetentzia oso eskasia da, baina egila da, nahiz eta forue kompetentzia ezauki, beste gauzetan bezala guk egin ezakegula presio lan banoa daite, edo ez presio bakarri, tokatzen zaio nahi, esplikatu, ze arazoa dagoen, eta ez dara bakarrik herritar batzuk edatu dutena, egita, bi antolamentu batetik ikusten gauza bada. Hori egila, barkamen eskatu batetik, ez da egitze zuzio izango badaukan edo ez, luego las pequeñas situaciones de limpiezas de maleza, de adecuación de pegatinas en los buzones de las bocas de las basuras, pues un poco esos pequeños detalles que los veo un poco obvios aquí, que no son de tanto necesaria inversión como las grandes cosas que se tienen. Algunas cosas ya están previstas, la limpieza de las maletas está prevista, los neumáticos, las pegatinas hay que ponerlas en el centro de toda la cartón, se van a poner con el cambio de las patas y con lo que se llega a una limpieza y en ese sentido se informará mejor del tiempos. Y la entrada... Sí, las entradas, claro, se habló de la iluminación, de los hijos que salieron pequeñas cosas que igual no suponen una inversión de millones, pero que tampoco las hemos visto, o sea, no están reflejadas aquí, mucho no, algunas otras sí, tampoco es, pero... Intentamos ir solucionando las cuestiones, seguramente se nos escapan algunas cosas y para ir mejorando. Las reuniones con la asociación también van avanzando, yo creo que cada vez van a dar mejor resultado porque los mecanismos son más adecuados y que en ese sentido pues, la respuesta será más ágil. A veces aunque el concepto de tiempo de reacción de los servicios también distorsiona porque al final es una planificación a nivel de ciudad y hay veces que hay que esperar desde que das la orden un tiempo hasta que se plasma realmente y por parte de la ciudadanía pues a veces es difícil de entender, pero que es una planificación de trabajos que tampoco puedes ir rompiendo cada turno. Intentaremos responder esas cuestiones. Egia da azken urtetan, hemen indala kriston eraberritze lan bat, etxe berri asko egin dira, auzonetara etorri gara pertsonak ume txikiekin, baina ez dakagu inolako ekipamendu komunitariorik. Elkar bizitzara begira, ez? Badugu kulturetxe hau, kulturetxe honek ematen duna. Azkenen hemen egiten da, era guztitako ekintza, ez? Bestelako, badibidez gaur, tanborra dago antolatua eta itendun giroakin 7:30 ensaiatu behar da plazan
inolako estalperik ez daka, ulertzen dut hemen planteatzen dana, estalpe hori eta plaza hori berria dela, eta hor markatu dien irizpideen arabera, egia da, zenbait gauza, ez diala berrituko ina daudenian, hori ez da esango, ez? Baina gure txiki, gure ingurukok eta bizia hemen egin nahi degunok, ez dakagu noa jun, hemen ez dakagu inolako ekipamendu komunitariorik, eta nik konpartitzen den norak esaten duna, azkenen, zuen denborak eta gureak erabat desberdinak dira, eta gure beharrak asko azkarrago dikoazte zuen denborak baino, ez? Baina nola erabakik ere eta proiektu hauek luze jotzen duten, bai iruditzen zait, auzo honek behar ditula berpentsamendu momentu batzuk, ez? Horretik hiriaren plan berezia, ni uste dut, egia da, ez da, hilabete batetik bestera jungo, bere denbora behar du, baina plan berezi hortan, nolabait, erabaki egin dena eta horrela egiten nahi da partaidetza prozeso baten bidez. Horrez nahi duen, nolabait, zu hemen gota desun ekipamenduko behar horiek, zentzu batean, segurazki denetan ez da lagun kontemplatuta, baina hor sortuko diran besteak beste kultur etxe honek handitu beharra, gertzen den, eta hor baita ere, nolabait, okera ematen dion auditzeko, hor gertzen diran ekipamenduko luzoroak bai estalitak, bai ez estalitak, orduan, egia da bere garapena beharko duen, bere denbora beharko duen, baina nolabait prebision hori gauza batzuk, igual denetan ez dira egongo, baina asko hor daude. Cuando vienes de día a Loyola en bici, de noche no hay luz, es que no hay. Y cuando te metes entre las trazas, realmente te da la sensación de que yo no soy miedosa, pero como que puede pasar cualquier cosa porque es que no hay luz, no es cuestión de proyecto, es como necesidad básica. La intensidad de la iluminación se basa en base a un decreto, lo que se suele hacer es ver realmente qué nivel de luminosidad hay y si cumple con los criterios de luminosidad. Pero si nos pasamos en percepciones, claro, la iluminación tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Hay que buscar, no digo que esté adecuadamente, lo volveremos a mirar si es adecuado o no el nivel de luminosidad. Pero la luminosidad tiene otros muchos condicionantes.